Ko u centru bunta Prave Srbije danas se javio Stefan Stanojević iz okoline Jagodine sa zahtevom da ga pravno i medijski zaštitimo od zuluma koji se trenutno sprovodi nad njim i njegovom porodicom. Naime, Stefanu su danas u kuću upali izvršitelji sa ciljem da popišu pokretne stvari i najave dolazak izvršitelja koji će mu konfiskovati stvari. Pa će da vidimo šta će dalje da bude. Ne, to je frižider isto. Ne, u stvari ovo je valjda zamrzivač, to je frižider. Čekaj, evo da bar otvorimo, da se bar vidi šta ima unutra, eto, ako bar ništa, da bar više ima lekovi nego što ima hrana. Nema. Evo imam taj električni šporet, imam veš mašinu. Evo imam veš mašinu vamo. I imam jedan neispravan električni šporet. Nema smisla, evo ovdje isto može dođete. Od ovdje ima samo krevet, šporet, smederevac, našli se grejemo i to je. Tu firmu radim, 31.000 dinara imam platu, pozdrav za pedagoški fakultet u Jagodini. Supruga ne radi nigde, nema veze. Od ovaj zvučnik mogu da im poklonim, ali nema veze, nek pišu. Inače, ko ne zna, svi znaju da je ovo lepo sagrađena kuća kad su bile poplave 2014. godine. Pomogla je danska ambasada. Tako da, ni laminat ne bi imao da stavim, ali hvala ljudima dobre volje te 2014. Bunt Prava Srbija neće dozvoliti ovim dahijama da bez pokretnih stvari ostave u jagodinsku porodicu i da uznemiravaju mir nedužnoj dečici. Štitit ćemo svojim telima svaki kućni prag na kojima zakorače ovi neljudi, poručio je predsjednik stranke Prava Srbije Dušan Marković.